Үшінші күн епшік қар ява, үшінші күн тұташ, үшінші күн әрні менің ихке бір яра, үшінші күн тұташ қар ява. Темір ярсық яра түбінде, темір ярсық йөрі тәнімді, әйтерһең қарт гынах ияһі, әйләнгәләп қуя қабірді. Шуға күрә әрні ул яра, үшінші күн тұташ қар ява. Темір ярсық неңә кузгала, ул да ахры әрнеп хызлана. Руда кие уны алыста, ер куенынан эзләп таптылар, туптар батшаһына хаттылар. Руда унан мина куйдылар, Днепрога миңа аттылар. Кандай кызыл ине таң нуры, кан кызартты үлән ысыгын. Икебезгә тиде бер юлы, бер минаның ике ярсыгы. Берһе калды сержант Хаминдә, текә яр ситендә хәбердә, икенчеһе минең тәнемдә. 12 ел әрни шул яра, үшінші күн тұташ қар ява. Қардар ирер, йылы ел итһә, қардар китеп барыр, яз килһә, бәлки үсем кәмер дошманга, тәнемдәге тимер иреһә. Тынғы бирмәй миңа ул яра, үшінші күн тұташ қар ява. Олатай, нима ул? Улым, кел мына. Бұлар менің фронтташ достарым. Бұл Сүлейменов, бұл менің командирым. Мустай Карим, 1919-2005 годы жизни. Народный поэт Республики Башкортостан, драматург, публицист, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, Государственной и Ленинской премии СССР, Герой социалистического труда. В 1941 году призван в ряды Красной армии. Воевал в составе 17-й мотострелковой бригады на 3-м Украинском фронте. После тяжелого ранения вернулся на передовую корреспондентом фронтовых газет. Награжден боевыми наградами, в том числе орденами Отечественной войны второй степени, Красной звезды.